Di Masakbayan. Inapalabas. Nalpasan ti panag-training ni Helen, nagmasahi ka na gilota. Idinto ta masikugmat ni Maya, at ipay nakaturpos. Itiyoganak ni Maya, sana kinaduan ni Carlos, tanagpasada. Kapilitan ay nawagan na tinana, tamarigatan naganak. Naklaat, kan masurun ni Sofia. Kapilitan na napan, namsinidir na ni Maya. Iti sa balya banyer. Nadurasan ti massage clinic ni Helen. Taadu dagiti customer na, iti matdagus ni Maya, at daim mawag, iti cellphone ni Carlos. Papagayam, dingan titulo iti serietay with alawas anapalwan. Massage clinic, dito i-drama tayo, ti Masakbayan. Pagriling ti cellphone ni Krayos, nga madapelay giban niya. Alaot man ti cellphone na trito. Nagan ti babae iti umahukawag. O sino dito babae ha? Abagay ka mo ti cellphone ko, ha? Sino ni Claire iti biyag mo, ta umawawan? Gayim ko. Ada ka ti reklamo? No ada umawag kanya alalaki. Awan ka diti anyaman nakan ka, anya kumatidakas na? Umawag lang mat. Kusta gaya ma? Ha? Ginadalit mo ti biyag ko. Kasano kumati na dahil ko ti biyag mo? Sipipa ka pa'y mat. Kin nasalo na ka mat. Apay nga iba ka mati na dahil ko ti biyag mo. Nay, nagpa-deliver ka mat iti darat. Simintaw kan landaw di talute ginatangyaw anak. Wen tatang. Tapno mairugi a maipatakda. Ay, dakilakit diti para midyaw. Talagadum dagiti materialis ngayon padiliburiyaw. Di tantung amin ti parlor kan massage clinic tatang. Kan balay tayo matan, ha, tapnusan tayo amarigatan nga agawit iti sigut a balay tayo. Ta medyo adayo ijay. Hihi, winmitkit dia. Tapnusan kayon amarigatan nga ginaway no agapuhaw iti trabaho yaw. Wan tatang. Nalawlawa basit, nyemte ayan mita parlor kan massage clinic. Ay, nagbit kayo miti na nakaurunaw miti pagbalayawan na. Balay tayo tatang, apay abalayo kunam. Nay, mangrugin amay patakder ti balayawan na. Dakayon ti makamu tatang. Ay, amang anodan tao iti parlor ko. Mesya kunti makamuanak. Awan pagtanagam. Amok dagita trabaho. Ken pumuluak kanya trabaho. Alangarwit tatang. Tamapanak pa'y iti parlor ko. Sigilaheng. Sabi ko. Awan ti pagtanagam tadha. Dito awi. Ay na. Inpaglakit min tadha hayu tatang. Nasino pa'y kumatag titi nolo, no saan adatayawanak ko. Winatatan, iso si Kati the best father. Anya ti klase mo lalaki, irresponsable. Unawamaham kanya, naway atiruwalat. San, asyak ti papanawam, si Kati pumanaw. Owen silsirbin malalaki. Mabayadan ka diti abang day ti boarding house? Di na kamataniki kantina miti kwarta. Awanan pretty baing. Would dito cellphone ma. Update na kaya. Yeah. Apa yung para sa kuti cellphone ko ha? Natadalan, tumpag na ha. Tapnawanin ka mata mamang text ka dali tagdudu mapapay. Kanina, makabi ka mahitan. Ay, padasam. Pumanaw hakitoy. Jok ka sa pulan tilalaki akas kanta. Umanawak malayanan. Jakmut ka sa pulan tikas kanta. Hen. Di ka lang man nakikita. Nadadahal tibiyag kugapukan ka. Ne. Apay ang nagdakkel ti awit mo abag. Kan anak mo kadiday takib kibin. Han. Anak ko nana, agawit kami namin iti balay mi, ayan ti asawam.
Apay adi nakamalain tuluduan no kinaduaan. Sapay nagdakkel tabak mo, ja amutin na pananana, apay balasan ko. Nagapahayo kadi, ay kaasimut anak mo, ay amangan numabisin pa yan, nalabit amabisinan nana. Awan yamin awit kwa tinapay, ay ada tinapay itibag ko. Aguray atoy, itid mo it anak mo. Agyaman na nana, awan anyaman na balasan ko. Nala, ikay pa'y aglinong itisirok tinarok busa kayo. Tani, madlaw anabambanug tanak mo. Apay anagdakkel day tawit mabon. Ayan ni Pilato. Nanang saan a Pilato day jay. May sapanas. Sapanas ko nambita. Namapay abinay amna inanahan na ha. Kunaknusan akasting irresponsable, nana. Di kam namin nagpampanunot. Day tati maganap di kasken kagrang kanjam. Sorry, nana. Saan en amauli? Maisubli ka di day tapanag sorin tinapasama. Panakay baba intim pa ay muhanyak na inap. Inak agi deliver kadagitilahaw. Amang ano intun sumang patak, kat di kamanin nakadalos kan nakalaba. Madamdaman tananam, nasa papayman. Anya nasa pakunam. Anya tikayat mo. Tilaang kadimang saksaklot iti dakulap mo ti intunaram. Ha? Naglaing kakitin. Inak man laulan. Kastay dayan ti makabasula. San akastay ni nanang idi. Ita, na umaten. Inak man lablabad. Taplo saan manin na agumat intun sumampat. Alaok amin dagiti murang. Tamapanak ditarwar na ayan ti gripo. Men, maya. Ay na, matamakam gayam na tlablaba. Ay labsan ka pa nagkapom ka di. Hay, di ta balay ta Helen. Inpurot ko takasimuet. Adaman damaga. Ben, yan. Adu ka di ti customer ni Helen. Hoy, adu kat na madamapay amang ipatpatak dari ti balay da iti asidik ti palo ni nanang na. Anya. Balay ko na. Kat wen. Nujak agbito apo kukat seka ni Pilato. Aydan kuret. Pilato. Kasano ko man nagbalina ha Pilato? Basta tiladawan tinang sikug kinimayang anak ko. Ayun na rin gutano. Abay ngayon naman kanta iti Pilato. Nabdahadi mum asinikugan ni Pilato. Saan kalaang a Pilato? Bastos kapay. Manikog. Ha? Kaya pakaman laulan. Na. Kumusta ti anak mi kinimaya? Sana siya kipagdamagam bastos. No adda panunuk mo kiti. In kakitaan kat ikam itabasto na. Yat wisit kalalaki. Syapkit denti mang tahan iti putot mo. Nah, tapi manaw kiting. Bastos apalaga jenong sikukan ka. Nakitaan yun nanang. Saan ka di adi mo pa'y nakikita? Nakita jay ladawan na ijay boarding house yo. Jay adda ikaw tikiday na. Ha? Nasabat ko ijay kendaan. Nagsarita kayo kadinanam. Inawagak iti Pilato. Imbes na respeto na. Saan? Tapres ko kan bastos. Apay, anyati kinayat mo iti day tiya lalaki. Kasla adik. Nana, lipating yung dagya tao. Tauray siya katlinipat kumatan. Awan serbina a tao. Talagang awan serbina. Gaput at di na dahil na reputasyon tanadina. Di ka namin na pampanunot. Day, nagapwam basahin. Nagideliberaki tila kuplita asidantata. Adamik gayam trabahum ditri ili tanta. Ali bambantay at lang mit nagiti trabahador dali sa ken Helen basan.
Ha? Trabajador ta Helen konam tatan walin. Palaida dayti may patpataktel dita oy. Adu aminti parukiano ni Helen. Magustuhan deti sirbisyo na. Nagasat na rin ni Helen no basta. O ba uray may sabulat? Saan talapay tikad dak di pirin siya ti may sa tao. Tapnot baligi ti piyag. Saan agaputabula agakit agpurupoklat tahan. Nana, o may kamanghanan. Itay pa'y anak ko ulima kadita tugo mo. Uy, uray gayam bulat. Tat adati wun na asan abulat. Maawatang ti kayat maasawa nanang. Najap agbito. Ni Helen pidak tahamatam. Ammu na nga inaramat ti utot na. Ita, oray may sabulan. Dimor asan. Lating ni taknana. Saan ko mainaramat ti utak ko akas iti kunyong? No asino pa'y ti tinagtagibasit ko. Isomat tinasaya at ti masakbayan na. Oray chef nan. Pinagtagibasit ko idinihen. Abay suti ko nata. Asaan alapod di kinaadda ti deprensya ti bagi. Tapno mabaliwan ti kasasaan iti biya. Nalpasan ti balay ngayon patak dariyaw. Dayla ang arubayan ti ipatarimaan ko, tatan. Agawan tayo ay patarimaan, tapno umalis tayo nana. Di kadanhag anak ko. Nakadiposituta itapabana ta parlor kan massage clinic. Oray santa pa'y apumanaw, aging gat may sagana ti amin. Kasta kati nana, mabitlang orayan day tapan ang tariman day ti arubayan. Padalusan tayo pa'y itigunag kan arubayan na. Kalpasan na. Awisan tayo ni Sister Elisa, na ipables tayo ti balay. Uwen anak ko. Awisan tayo tinang tulong kan ka. Nagmayat kuma. No makitak matibalay nga imparamid ta nana. Kuma, anak ko. Anggam, ibagakan ka. Napintas ti balay tayo kadalulong. Pangasin na di mat pumapantiguri gurten ako. Ipan ko may Diyos pitahinga mo ang magkwarta. Kagat-gatan ko tistak ko. Awan ti kwarta kita. Kasano nga rutitahan? Romwara, pinakputasin ti umutam na tagpungutan. Imbag no tagpautan kan ka. Katamutan nawan trabahom. Uray bagat naramatin ti masakit nga anak ko. Amom ti tao ita. Napatpatad ti kwartada nung ti padada tao. Inakputasin ananang. Bara na damasikan. Inka no at damasikan ka. Nasaya at not damasi. Namno ngayawan. Padasam ngawakan ni Pilato. Helen, masabatan ni Maya. Hoy, kaslatsang sanit. Hoy, damagan tano apay. Ouch, Maya. At ti parikot mo. Inakagbero kita pangutan. Masakit na anak ko. Ipan ko kung may hospital nga mawan kwartal. Kasta ka di. Agore ka tayo ka iti pampa-hospital mo iti anak mo. Agpay sa Helen. Anday po utan mo ganyan. Rasi ti anak mo, no di mo pala ipan iti hospital. Mabit lang. At iti nakasobra kwarta. Agyaw may anak mo na Helen. O sige, tayapan ko ta anak ko hospital. Hoy, kasimot ni Maya. Agsansangit piman kapuit anak na. Ayam niya tate asawa na. Apay adin tuluman, ha? Japay na damag na dasawa na. Idi kwan. Simman put nga dakadwana nga ubing. Ngam, awan mo't kadwana nga amati ubing.
Awan pa'y nadamdamag ko. Pajakmat namin room wa. Adda hadi mula na utang wakwata. Adda nanang. Ni Helen kinamputang kanya. Ipan ko ta na ko'y ospital. Sige tau mayak. Kadwan kama pa ni ospital. Agya madak nanang. Kunap no hagura na kami itianak ko. Saan kayo akagura? Nasakit lang tinakum ko. Gaputa pina ay mutikali kagum ko amang patalkan ka. Nanang. Wali tagtag kita ikipamakawan. No apay mat asapay lamaka miris. No adda matina ibu matina ramit tayo akamali. Yak ninam naman ni Helen at tinagtagibasit ko. Ti makatulong kanyak iti tiyempo terika. Oray siya. Yakmat ninam na mga agbalik tati amin. Agpaisatay ko na danana. At tibiyang kaslapilin. No maminsan adakay tingato. No maminsan adakay tibama. Kastay tatinapasang bakadahayu kada alisya kan Helen. Adada itay tingato nana. Kaanumat nata ang datati agyan itingato. Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di riwayan na tinggan. Tituloy te seryetay wita alawas anapawan. Massage clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Maro. Kennedy Direksyon, Virgie Paplay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, the MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaito inistasyon. Agyaman kami, itin kay panantarabay. Inapalabas, kanayon ti panagapad Carlos kan Maya. Aging pinapanaw ni Maya ni Carlos. Nagawid ni Maya ti balayda. Nauray marurod pinana, iti sabalya banir. Nalpas tim paramid da Alicia kan Helen, apalayda, iti may sangal daw. Nagsakit anak ni Maya, kat kapilitan anapan imutan iti kwarta, kat ne Helen, tinampautan kan kwana. Papagayam, dinggan titulo iti seryetay wita alawas anapawan. Massage clinic, dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Agpaisatay ko nata, at ibiyagkit kaslapilin. No maminsan, at dakay tingato. No maminsan, at dakay kibaba. Kastay tatinapasamak kadahayo kada alis kan Helen. At dada itay tingato. Dana? Kaanumat ada tatiagyan itingato. Nog talina udak naglaklakulaan. Awan na tamukon. Sika, di kamat na haturpos. Ay, nana, mapantayon ay iti ospital. Ala, umunakan amapan mangkita iti paglukanan. Sumaruno kami itubing. Sige nana, tala o kibag anaglaon iti gamit tubing. Umunaak na rodan. Anya ti ko na ti doktor. Nana, masampol amad mit ke ubing. Nadingge ka no. Anya, dingge. Ay una yun. Isumat lagayam asaan abo mababatigurigur na. Kan agbakwar pa ino dat duma. Kasapulan ka nung pa'y titara na. Mapana ka nung pa'y blood pang. Kasi matubing. Imbag no umanay day ta inutang mukin ni Helen na kwarta. No pagkatang itiagis kan pagbayad dito ospital, sigurado lakit di akuram nanam. Kasanuar hudun. No amok lakumakas to'y, saan ako mapay agimatang itilako. Kasano akpay ita makalako no kastoy mo. Kastigayam ti kinarigat no dagsakit nga anak. Kasta tibiyag kimay sana ina, parikot na amin ang mapasama itanak na.
Awagan man ni Maya no kasano ti anak na. Ha? Ay? Kasano matangad paison? Ay, awagat man. Ay, aday ta. Hello, Maya. Kumusta ka no ti anak mo kuno na Helen? Nakon fine pa dingi ka no. Ang kasapulan pa iti dara. Mapanak pa iti blood bank. Kasta? Hi. O sige, day tati bagata ni Helen. Hi. Mata mga minga day ilutan na. Kasta ka di? Agyaw manak ikawag mo awadan yaman ha. Kinapod muna. Ni Helen tinang ibaga at kumtaken ka. Anati ko nam tatang. Nakakun find ti anak ni Maya ija ospital, day tamat ti na ibaga ni Bain. At kasapulan da pa'y kanui ti dara. Ay, nakarungarod no kasta. Ay kaasimut ti ubing, nasa upay ni Bain. Ngay mo tang kanu ni Maya iti kwarta kini Helen, tawan kanut kwarta na. Ay, intun malum. Umuna hayong agawi tatang, tamapan kami man kada Helen kan ben ija ospital. Inkam bisitahan ta anak ni Maya, ay hetwin abalasang ko, ang baharang sanu na ngagdanag ni Maya. Kunani bengag sang sangay ti diumut utang kini Helen. Ay, nagri kat nagpaiso, no ada masakit kat awan apulus ti kwarta, no humata impandada gusija ospital. San kumakim maro ti sakit ti hubeng. Sada laim pani di adana utang da akwarta. Nee, sika hedi laita Maya. Kimutung damay, kimutung amangas asikaso itanak ko. Abday di ospid. Nyam sika, nabartak kamanen. Day talak amon naramitan. Tapaki biyana manen ti pa nagbaraltag ko. Inkadlumus iti arak. Paday talak amon naramitin. Pisti ka lalaki. Ano Avaya mapisti akong gunama. Awan tim bagak amapisti ka. O, apti ti reseta ti aldas. Gatanyum no adda panunut mo ama. Ano iti yatang ka. Ikanak man giditi kwalta, tawang kwalta. Ha, tisti ka talaga. Aglisi ka tika, pasyak man lang ti gumatan, awan aldas tiwing, awan silsirbing. Avayamin na binaybayam. Agsakit lagit narod tiwing. Kumusta ka anak mo, Maya? Awan pa'y matkinagbal'iwan na. Imbag man tanak o may kayo, Helen. Na Alicia, kan ben? May mimot kumusta adda anak mo, balasan ko. Hoy, kasi mo ti anak mo. Adda dextrose na. Adda tara mayarison kankwana. Sa bali pa'y ti oxygen na. Yak narud makait na mangkip kintay ti anak ko. No mabalin na humasong planten ti mariklik na na. Siyak kumantag sa gaba iti sakit. Son, at nays, dakil ti may tulong ti kararag, ag kararag tayo, bay balasan ko, palumay ni Sister Edisa, ibagak, na agmay sa habi nga kararag, pahila iti panagimbag ti anak mo. Sister, ikararagan tayo kumati ubing nga day hospital. Awan gamitin nagbaliwan na, maniput impanda ija ospital. Nasaya tay tangin bagam. No kay sa tayo asipapas na kagdawat itika sitiya hapo. Awan imposiblikan kwa na. Mamati kami iti day tanga imbagam, sister. Day tatiput no. Na mamati ka, di nakapaayan ti hapo. Namnoda panadwa-dwam, amo mati hapo, kaya day ti kaunggan titunggal maysa. Pudno dahita, sister, kat sakbay ngay kita witi apu, lakipan tayo, dagiti nagpasulan tayo, kat idawatan tayo ti pamahawan, sakbay, nagkidaw tayo.
Kumusta ti uping? Nadsangit itay nanan, gimawat iti kanin na, saan akos iti kalabwas, apulus asan ngadsangit wano dumawat iti kanin na, anyat intad mo hanin na, tinsang puttananali siya tinapay kan gatas nana. Ha? Imay takabayatan ti kawan ko. Wala na. Imay takadahelin, kastamat ni Ben. Huh. Itala amakitak ti kinasin aw ti pusutat. Napanunot ko pahay, na iso anaduro aste massage clinic ni Helen, da nadalus ti panagpuspuso na. Managtulong pay. Mamatiak iti dayta na imbakam panak ko. Saan abaybay anti apo tinasingput a tao. Ne, Sofia, nagkapu ka Khadija ospital? Wan, napan kayo matgayam din misita ijay idiawana. Wan, kat edi may di sister Elisa. Nagmay sa kami andak karaharhag. Para iti panagimbag ti apo kom. Ha? Kano ti panagkararag yu kada sister ako nom, iti malung kalmaan, nagkaykaysa kami anak tarik nom, kalpasan na, inkararagan mi ti ubing, tapno daras agin bahag. Ha? Amom kadina itay napanak iti ospital itay bikat. Imbaga ni Maya, na itay lanak sangit, dimawat iti hanin na, idinto tadina mag-inararamit iti kalabas. Kayat mo asawan, saan ananahan manipud impanyo ijay, day tatipud no, ti amokut awanin namnaman na, apay anak ko nam ti kasta. Nakita asabali ti reaksyon ti doktora, idisaksakan day ti dara. Dextrose, kan oxygen itubing. Imbag man, tanasurutam ti dalan mo magturong kito ospitan. Saan na ijay inuman tinagturumam? Hunak man hunatina magrabi ti kasasa tubing iti nakita kami. Saan nagayam? Mangmalan mo't, mamatya adakil tinaaramidan ti panagkararad dagiti kapuruhan para iti panagimbag na. Astagayam. Imbag man ting kararaganda, padasat tu akid dongwan ni ikararaganda kamot. Barang maornos ti nakulkul na utak mo. Pagkunay mo ta nakulkul ti utak ko. Saan na ta sikati nagsisiklo ti ura ti utak na? Antay nga ta, di mo ipulagig kanyak ti angamid mo. Hehehehe. Damagan man nga kimi na anang mo, numatinuhan anak wenusan. Anya nga ay, pabindisyonan tayo kadin ti pasdekiyaw, tapno mahaakar wen tatang. Jailanan isagana tayo apagsasangwan ti maisagana. Ka nunay ti husto nga aldaw ti blessing. Into no may ni sister, ibagakan kwa na ti plano tayo. Isun ti mangayap iti padi amang bindisyon iti balay, apangyalisan iti parlor kan massage clinic ni Helen. Yawis tayo haday kadagiti kapuruhan ti blessing, ay katuan aha. No adu tayo, naragragsa, ay na. Jet ni namnama, ati apuhok abulhag kitrumang ay ti panagmiyad na. Day tahakit babaan iti tulong ni Sister Elisa. Kan iti tulong tinabalswa. Iti nagbaltan ti massage clinic kan parlor. Medyo nalawa asiled. Ana ti planom apakaramatan na anak. Mabalin ka ti nga ramatan tayo pagtaripnuhan kada Sister Elisa nanan. Nasayha at dayta anapanunot mo, anak ko. Ibaga tayo ka ni Sister, apagbalinan apagtaripnuhan nga kararag. Tandalawa mo't basit asilihed. Maragsa kalakit din ni Sister, no dapagtaripnuhan mo't ditoy.
At damat sigut apuruk tayo iti igit ti ili, no saan ka anapan nakita ripnung idi, di nakakuman nakita ni Sister Elisa. Kat no saan kami nagkita, saan ako mamata nakasulsuro nagmasahe. Saan tayo mata makapatak dari ti kastuya balay. Talaga na imbag ti Diyos. Inaramat na ni Sister Elisa na imay di ti lugar tayo. Inaramat nak matamay sabulag, nagbalin ama sa hista. Ita, nakaibahon iti balay apagtarip no hanyag kararang. Anyati ko na ti doktor. Mabalin ka din dagawin? Wana na. Urayan tayo na ang tibil ababayadan tayo dito ospital. Ay, dakil siguro ti babayatan. Da medyo nabayad dubin dito Wanarit nanan. Imbaketian, tani na yun na ni Helen ti kwarta ni impautan na iti may da dito Medyo dakil ti utang mo. Di nakamot narud matulungan takin putot. Isaan kun anam nama enanan. Jail agbartak ti amunan o takwartan. Di na amo kita antika sa pulan ti pamilyan. Isu asaan kantun na agpalilaw payan ako. Kita na ti kabapalin ti may sa lalaki. Tapno saan ka ang mailawan. Sikaman la timapan mangawis kadagiti kapurukan, may papaniti pang blessing Spain. Alaman ni hagkib-kibin tamapan mangawis. Aha, ay kapuna. Kaano ay ti baka kapablessing? Intun Domingo. O may ti padi amang bless iti balay, ganti pagtarip nuhan gagkararag. Ah, diyala ka ni pagtarip nunan? Amin na pasit ti balay, pabindisyonan. Umaymat ni Sister Elisa. Siguradong aduto ti tao. Aduto ti pakanam. Talaga kasta. Bendisyon ti apo dagita. Iso nga iparanud kumat. Kitaham kay dinaynan. Kasle imposible ati may sabulhan. Ket makaibaon itikas ti kadakkel ang balay. Ipadabdem di saad nga tanggap danang tulong kadakwata. Kunamit ni Ben akanayon kanua adut agpailot ken agpamasahe kin ni Helen. Tiko. Nabayag ako naglaklako iti online. Ato namjak pa'y nakaipatakdal iti kastoy. Sabagay, basit met namin ti gumatan iti lahom na. Sabon kanyo putlaan makilahom. San afanayon niya dagumatan. Man panunut taman wet no anya ke pagkwarta anta. Data ti pagtinulungan ta panunutan nanang. Alago na, ikagumaan ta. Taplo agyan tamot itinato. Ket no adaktun itinato. Jaktun ipanubus ang bumabaa. Agbaligi nga ta, damaya kan Sofia, iti plano da. Papagayam, di riwayan na dinggen, ti pagkibusan, te seryetay witalawas anapawan. Massage clinic, dito drama tayo, ti Masakbayan. Insurata, para iti radyo, ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Patlay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Samira Janfin. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DCWT 540, kanda ito inestasyon. Agyaman kami, itin kay panantarabay. Kita, isagot mi kada kayo, ti pagkibusan, te seryetay witalawas anapalwan. Massage clinic. Dito drama tayo, ti Masakbayan. Data ti pagtinulungan ta panunutin nanam. Ikagumaan ta. Papno agyan tamot itingato. Ket no adaktun itingato.
Jaktun ipalubos ti bumabahap. Agtalina lita itingato. Nam ti salutson. Yung siyam. Kasanu. Stende giting ni. Nana. Aday tanti parti kanti matri. Mangrugitan amang bendisyon iti amin apasek ti balay. Kalpasan ama bendisyonan awanen ti karubata. Tagna litendi tuwe. Ay, ganon. Makarik na iti apay. Nagpintas ka nagdakri ki balayta. Kablawon ka Helen, nalabit ngayon turong ti apo amataan ka iti adu akostumar. Tata plano na para kan ka. San anay kat iti panunot ko ti matan iti pasdik apagtarik nuhan yag kararag sister. Kat nagbaligi ka iti dayta planom. Di nakabaybayan ti apo. Tanadalos ti panakpuspusom. Maganta yung marutan sister. Kan takadwa. Maganta yon. Nalpas matan yung kararag ni apo pa di ti taraon. O sige, maganta yun. Maganta ko alam na rood. Maganta yun, Helen. Umawat ka na umawat, iti naka-people pre amakan. Bayad mo hanya, ikargak iti selupin ko dito'y bagko. Unanan, na itagkukin ka, makamu ka mga selupin ba? Agsubli ak amapan umawat. Nagatu asagana ta. Umawat ka na umawat. Day kabil ko iti dakkel asupot. Dakkel tubag ko apan ikabila. No, unanan, ariglato. Hilapay, at daaklaan dito'y linat tipuste. Dito'y tipanyugam, agawaam. Umuna na inka umawat, sa kamapan ditalin red. Isurut kun tumati maawat ko, kalpasan na, agsubli akamapan manin umawat. Wen, nam sa anak apumanaw ijay, tamangan no at tamapan na aso, kanin nati may karga, iti say lupin. Nalpasan ti padaya, agawit tayo. Sika ti mangkipin itanak mo, tasya kun ti mangawit itibag anapunoy ti karni, ti napawya tayo. Sige nga rutin nanam, intayon, Tatalo pa sapay at tapag na tayo, kat medyo nadagsin ti karni, sindikan. San abali, taadun day ka nga abasto tayo nana. Libre ko naman, manung agpaiso ti kastoy. Ado ti tao, anapan na kidaya. Wadngal, anay, napad duka ti batu. Apay nana, anya tinapasamak mo. At nay ko, naligus ti sakak, ay jakwit maipagnana. Anay, nagsakit. Inpagtasan, anapagtugtikar nindi tampad. Ay, jay sakak ti parikot ko. Lagsakit, san ko may pagna. Anay. Nanang, hasti karamitin ta. Yawid ko day taharni, aguray kayo titoy. Agsubli apaman amayawid ko ti karni. Aguray kami ta puok. Agsublikad agos darasom. Mapalinen na pagyanan ti kaparbaru apastay. Wando lo, sa dino ti kaya ti apagyanan, ito muna kadsaran mo no iti nga tululo, ay mariga tanak ang umatukan umulog. Isway dayakon asidig ti massage clinic mahuhihi, da kayo lata alulo. No sa dino ti kaya ti apagyanan, iso ti masurot, ay maikawak laheng, ta nagdakil mo ti silit ko. Iday sigo da balay tayo kat basit lang ti silit ko. Enjoyan nyo tinalawa silid, lolo. Iti kastriya ka lakay ko. Uray sana nalawa ti silit ko, apo. Diyo hunakay kayat yo pa ijisigo da silid mo, lolo. Ay san metkit di apaok. May mayat metkit di aditi ka barbaro. At ako na nang kasanit ti sakram, di ka hati pa'y mahapag na. Hay nautot ti sakak, may tulim tagpayon. Masapol na intay pa inut,
ang mga nuad na ipit ng urat. Kasanong day katsa nakmat ang makapag na amapan ichay. Inak sa ngarud ayaban ni Helen, baran kayat nati umay dite ang mangilot iti sakam. Ay laban garud, talaga anak sakit ti saka. Sige nana, ano sam ngarud aguray dito inak ibavakin ni Helen. Huwad man anak ko, ay jakmat ngamin may pag na. Adda nga agsakit no ikotay. At nay, adda kamut maya, adda ka din nalipatam, kwanana, naligus ni nanang ko iti dalan, umay ko ibagtatasaan ang makapag na ni nanang ko. Ay, awan ka diti sugat na, awan nana. Nyam limten is omarigatan amag na. Ay sige, mapanta dita massage clinic ni Helen, at dadita ati anak ko, ang yamanak na, no saan ang makapag na, mangayab tayo iti mapan mangawit kan kwa na, tadamot stretcher dito'y, alaman narod na, at dapi ngamin ijay talan, ta saan ang makapag na. Sige nan, ta ikardada ka iti stretcher, ipanda ka iti massage clinic. Isublidak ijay balay da Alicia kan Helen. Winanan, ijay na kang ilutan ni Helen. Ijay massage clinic na. Imbag ijay ta makatugaw hanemban. Alam na rood ta kita straight dyan. Sige, tadamot dua lalaki ang mga mikin kananan. Yagyaman na katahayo ho. Malakdo, agita akon. Pero, intay warutan nanan, barang makadin awa ka intun mailot kisangkam. At tukaw kanana, break na, manya tinapasamak iti sakam, panaka irandra na nalakit din ang nagbayek ti bato anabad tukak, napatugawa. Nabanat ti panat na, medyo matiti panagsubli na, kat maditi pa nagpusto ti soop ti kalit-kalit yo. Ay, isomat lagayam anasakit ti soop ti kalit-kalit ko. Matigayam ti pa nagpusto na. Ano sam na, taguyod tapno agsubli ti nagliga si asoop na. Kasta ka ti. Sige, nakasagana sige na, guyod kon. Anay. Ay, naglito og nagpaiso. Maidisukon. Mayat ka din, nana. Saan ka din anasakit? Ay na, naglain ka mo nagpaiso, Helen. Iding buyod mo naglito og. Nakagin awa, balasan ko. Nalaing ba't nagpaiso ni Helen na gilot, nakaginawa, idi inilot na tisakat. Mano ka diti siningil na idi nilot na kanana. Damdamagak no manuti bayad ko, nom kunana asaan kanun pagkakaruba tayo. Ay, nasingpot nagpaiso ni Helen. Jakpay ngarut nakabayad iti utang ko kankwana. Ay, pangalaak na ta iti pagbayad ko. Inka makisaukan kwa na. Ibagam na ano san napay, aking ka nga dapat bayad mo. Mapanak man ngagpaiso nanang, ang mga nihibagada na lipata hunti utang ko. No maminsan, agpaisun sa mati kunata, ano na parabor kay tipatam atao, swerte kanumot te agsublikan ka. Nakapasyal ka matitay massage clinic, Maya. Wen, umayak makipagpahasikan ka, Helen, na ano samdi aguray? Ha? Aguray? Esto, ano ka diti urayak? Awan pa'y ngamin trabaho, isungawan pa'y pagbayad ko kan ka. Awan namin agawil ikanak ko. Kung naglakit din o niya ti kunam nga urayak, sana magnagsing-sing here, agyaman ako na ikan ka, Helen.
Talaga man nakaawat ka. Tinasayat amaramidan iti pada a tao, ket ammo ti apo dayta. Supapakan na iti sabalya wagas. Nakasawm ka din ni Helen, anyang ay ti kunana. Nakamirisak itimbadana nanana. Anya ka ti timbakana. Apay anak kaamiris ka hunam. Ammo kanuti apo ti maaramidan ti padam a tao. Swelte kanumat na isubli ti apo. Isu siguro a natura astan akina. Tamanot parapur talamin. Nanaw, kaano at natamot nagswerte? Iti trabaho ti pagswerten ti tao. Tamadan kay ti swelto. Numno awan trabahom. Kasano amako na aswerte? Kaano ak amadan iti trabaho? Ket adamet anak ko, now aware ko. Masapula kanayon anadalus dagiti abum ti ka mapagmasahyan. Mawalak pa iti kaduam laglaba. Ay kaya't adakan kadayta, Helen. Pati dagiti lupot may kadananang kenlolo. San miya masahon ti ang laba. At dakati amom amabalin na alaan na para laba. Apay ati mo padasan ni Maya. San ka di nga duti utan na ka? Kat san pa nakabayad? Padasan man yawagan ta kasawok? O may dito yinton bigat? O sige, idanon kong tulangin ni Jebalayda, no gawid at numalam. Kayat na hatatag la bandera? At sana balit a washing machine mataramatin na. Saan mat na gal-gal? Ay, nagrigat matikas tuhin. Awan pa'y makukwata. Oray siyak na hud. Awan pa'y agordal iti online. Adumat ngaminon taglaklako iti online. Sanak mat amahabirok iti trabaho. Ay, nagrigat nagbirok iti trabaho. Nana Sofia, Maya, umayak man. At da kayo kadiyen, at da tao. Inkay lukat ti ritaw. Wana na. Asino wata. Ni, hoy, si kamat ben. Imba unda kakadinga umay agsingir. Ay na, san nagsingir ti gagarag. Imba unak na Helen, tadamagit kano no kayat mo ti umay aglaba. Mamindwa iti makalawas. Nasayat ni Ruth no mamindwa lang iti mahalawas. At tangamin aw awil ko, san amabalin niya inaldaw. San nga inaldaw? Sa may sa, washing machine tera matem. San mo agalgilan? Mabalin mo ti umayintun biga. Helen, inutak ka diabayadan ki utang ko babaen iti panaglaba. San ko haim pa utang day jay Maya? Intulong ko iti anak mo. Anya? Kaya't mo asawan? Di naksingiran? Wahan, itad ko titangdan mo takaasim ti anak mo. Nagsino kayo kaya mi ti amana? Nagsaya at kanilin? Ti amok itutang ko day jahwalta? San met gayam tatulong mo? Pinaraburan na ti apo. Iswa iparabur ko matitipada katao. Unay kita nagsinaw ti puso mo't Helen. Ika gumak matapasin awan ti puso. Masads klinik lang ti pagsapunam. Ngam kasla na bindisyonan ka unay nga po iti kinadalus ti puso. No lakitid na nayo nakastoy. Iparabur ko iti pada katao. Tasan kumatlang amay tugo tinton mataya. Jak ninam nama kasta ki pagpanagam. Ti dumoras. Baba initi tulong ti apo. Uray may sa kabulang. Makatulong mak. Baba initi panagtrabaho iti massage clinic ko. At kitawak iti pamakaw. No po iti panaglablabas ko iti kalabas.
Masakbayan naku mahili. Lipatan tayo tinapalabas. Tit mga barwanan tayo. Tatas dati kaya tiyapo. Ditan papagayam, tinagkibusan, desarye tayo italawas anapalwan. Massage clinic, dito i-drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata, para itiradyo, ni Staff Mero, kaneti direksyon. Virgie Patlaya, Musika, Dante Martinez, Computer Recording Technician, Samir Janfing, Isagsagut Katahayo, the MPBC, Drama Production Center, ITTZWT 540, Gandaito Inistasyon. Pagyaman kami, itingkay panang tarabay.